الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت
كنت لديهم إذ يختصمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. الله hino issano en nde jonde meɗen handere ɗo qissa humonirɗo e annabi Isa alayhi salatu wassalam fuɗɗori e yumma makko e ɓe nguure yumma makko. o daali ɗo: inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin. ngol konngol wa ala imran e ɓe nguure imran, ko ngol ɗo woni sabu ko cortewol ngol innitira suratu ali imran. si en taskike noon ɗi qissaji arɗi ka alqur'an, en anday wona addiraɗi ni tun, bal ko fiyen taskorɗi waajitoren ko woni e majji. laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. kala jomirawo haqqil wona janngugol qissaji ɗin tun feƴƴa, wasi tawi ko taali ɗi o wona e taalanede ni tun, bal fandunde nden e majji ko taskorgol ɗi, neediji ko ɗi mofti, ñawoji ko ɗi wondi, fo muɗum on tigi wattana yila e muɗum. allahu daali ɗo: inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin. inna allaha no allahu istafa o subike adama, adam woni baba meɗen alayhi salatu wassalam, wa nuhan e annabi nuh, wa ala ibrahima e ɓe nguure annabi ibrahima nden, wa ala imrana e ɓe nguure imran, o suɓiɓe ala alalamin e dow tagore nden e dow windere nden. o ɓanginani en wondema ɓeɗo dey o suɓike ɓe, o ɓurniɓe e dow buy e tagore nden, balwurin e tagore nden. zurriyatan ko ɓe geɗal ɓe, ba'duha yoga e maɓɓe, min ba'din ko immorde e yoga. wallahu sami'un alim, kanko allahu ko o nanayɗo, ko o anduɗo. e ɗe ayeji ɗo ɗiɗi iɗen anda e majje wondema allahu mo o faalawo o suɓoto. la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. ko kanko ñaawata, ko o faalawo o waɗata. o tagi en kono ɓurdindini hakkundeji meɗen. o yeɗi woɓɓe e meɗen ko o yeɗali woɓɓe goo. na wondema o tooñu ɓen ɓe yeɗaka, kono ko ɓural e yurmede ko o fewtini e ɓen ɓe o yeɗi, ɓen ɓe o ɓurni. allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. ko wano noon kanulaaɓe himo suɓo e malaikaɓe ɓen, himo suɓo e yimɓe ɓen. na wondema mo o suɓaki wo hare on ɗon o tooña, o woye,
balla suli on ko wondema ɓe fof maɓɓe hiɓe fota, kono noon o ƴetti woɓɓe e maɓɓe o suɓiɓe o ɓeydani ɓe e ɓural makko. hare ɓe o linti ɗo o ɓanginiɗo wondema o suɓike ɓe e dow tagore nden e dow windere nden fof, wonde kala karamokoɓe goo wi'ay ko ala alami zamanihim, haray ko ɓeɓe wurdunoɓen, ɓeɓe wuuridunoɓen woni koɓe ɓurna e dow muɗum ma ɓe suɓa hakkunde muɗum. kono ko ɓangi kon e aya on ko wondema ko e dow windere nden fof ala alalamin. ɓeɓe o janti ɗo noon woni baba meɗen Adam, eɓe nguuri annabi Ibrahim, eɓe nguuri Imran, wono noon adi ɓeɗo sakkitiɓe annabi Nuh alayhi salatu wassalam. haɗa woɓɓe e maɓɓe hiɓe tawa e ɓen innaɓe ko ulul azmi min ar-rusul. si en daari baba meɗen Adam, en daari annabi Nuh, en ari ka annabi Ibrahim, haɗa ɓeɗo tato fof koɓe tawaɓe e jomiraɓe pellital ɓen e ɓen nulaɓe, ɓurɓe mawnude daraja, ɓurɓe towude rutba. si en ari ka ɓe nguure Imran, en taway toon annabi Isa alayhi salatu wassalam, sabu noon Imran ko kanko wonno baba en Maryam alayha salam, ko Maryama noon jibini annabi Isa alayhi salatu wassalam. haray on ɗon o yalti e nden ɓeyngure ɗon, e nden ɓeyngure ɗon on tuma hewta annabi meɗen Muhammad alayhi salatu wassalam. ɓen tawayɓe hiɓe jeeya e jurol annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ko ɓen jowoɓe ɗon innete ulul azmi min ar-rusul, woni no goɗɗo yuɓɓiri noon: Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. ɓaawo ɗum Allahu andini e wondema geɗal ɓe ɗo ɓen kadi koɓe iwɓe e yoga e maɓɓe, yoga e maɓɓe ko e yoga e yoga, maɗum ko yoga e ɓeya. karama koɓɓen noon woɓɓe inna haɗa ko fanda e ɗum ɗo ko ka wallindirgol, haɗay durriya maɓɓe on e ɓe nguureji maɓɓe ɗin ko wallindiray ɗi. wono wi'ira noon almunafiquna walmunafiqatu ba'duhum min ba'd, nafiqiɓe ɓen ko kamɓe wondata, ko kamɓe wallindirta. haray ɗo noon ka moƴƴere e ka yeɗede geɗal ɓe ɗo ɓen e ɓe nguureji maɓɓe ko kamɓe wallindirta. karama koɓe goo inna koɓe hawtuɓe ka suɓegol filistifa, woɓɓe goo inna kaka jiidagol e jeydugol ka en ɓen woni koɓe inna ɗo ba'duhum min ba'd, maɗum no ardi noon ka aya ba'duha min ba'din. zurriya ko geɗal ɓe, ino wawano wi'ede ba'duhum yoga e maɓɓe, kono ɓay tun zurriya ko mu'annatha, ko ngolngol, ko ɗum waɗi si tawi damiron ɗo kadi ari ha ba'duha yoga e on zurriya ɗon. on tuma Allahu fuɗɗi en qissanade qissa Maryam, yumma makko ha hewti on ɓiɗɗo makko woni annabi Isa alayhi salatu wassalam. o wi'i id tuma qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim. id tuma qalat wi'uno imra'atu sonnajo Imrana on, rabbi ko an jooma, inni nomin dey nadartu laka mi fodima, mi anniyanikema, ma fi batni ko kowoni ka reedu an tawi himo sowi,
o wi o foti allahu koko o so wiɗo muharraran ko rimɗina ɗum woni o accane ɗum ɗo allahu hara ko allahu o boobo mo o so wiɗo gollanoyta o hilniroytamo hay e hunde e golleji siwana rewugol allahu hurkano suudu allahu ndun nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni jaɓanan awa on tigi yo toro jaɓanede e muradi makko ɗin yo toro yo allahu newinanmo rewugol mo o toro kadi yo allahu jaɓanmo dewe ɗen fataqabbal minni innaka no andey ko an woni assamiu nanowo on alalimu anduɗo on si en taskike ɗo noon en anday wondema o sonnajo ɗo ko o moƴƴo wonno ko ɗum waɗi si o miiji ƴettude ɓiɗɗo makko mo o woni e jibinde on si allahu newni o waɗanamo allahu o yondino nafooreji makko si en taskike ɗum noon haray sonnaɓe ɓen hiɓe haani ƴettude misal e o sonnajo ɗo innaka dey yoɓe ƴettu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe okkitira ɓe inna ɓen ɗon ɓe hatojina e maɓɓe fes kono yoɓe wallitoɓe ka jande maɓɓe ɓe yondino yoga e nafooreji ɗiɓe heɓiraynoɓe ɓiɓɓe ɗon fiyo ɓiɓɓe ɓen waawu wakkilade fii ka jande maɓɓe e fii ka diina maɓɓe sabu noon si tawi nenejo on haɓɓitike ko be pay konkon wallitomo e muradi makko ɗin fof ko kara han pay konkon hettorta fi ɗaɓɓugol gandal ma ɗum fi rewirgol allahu no haniri tigi awa sonnaɓe ɓen yoɓe ƴettu e waktuji maɓɓe ɗin ɓe jonna kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe wallitoɓe ka jande sabu noon si tawi fayɓe ɓen wakkilinama ka janngugol ɓe dankama ɓe tambitama nafoore nden hino rutto e maɓɓe kamɓe fayɓe ɓen go'o no rutto kadi faade e mawɓe maɓɓe ɓen si en daari buy e karamokoɓe yawtunoɓe wono noon kadi e ceernoɓe fewndodaɓe en yiyay wondema yumma maɓɓe en e mawɓe maɓɓe en ko wakkilinoɓe yondinade buy e nafooreji maɓɓe woɓɓe maɓɓe ƴetta fayɓe ɓen naɓa ɓe e duɗe woɓɓe naɓa ɓe e koɗoli goo ma ɗum wurin e leyɗe goo accidaɓe toon e karamokoɓe hara koye pay koye ɗon hikoye kurko hikoye yango hikoye tampa e golleji fii tun heɓugol yoga e gandal tentini noon gandal alqur'an e fii heɓugol barke yanganagol gandal haray ɓen ɗon si en o yiiɓe yeeso en tawoyay ɓe ɓondirta e goreɓe maɓɓe awa sonnaɓe ɓen yoɓe ɓeydu muñal wela fiinde goɗɗo ƴettata pay kon muɗum jonnoya goɗɗo goo hay si tawi ko ɗen duɗe hettiɗe hara tampere ɗuuɗa toon haray wela fi mo kala siko sago mum ɓiɓɓe muɗum ɓen ɓe wonay takko makko o ne'a ɓe o bungina ɓe o neminira ɓe ko allahu neminirimo wo mo kala ko ɗum yeloto tentini noon sonnaɓe ɓen haray hino saddi e wonki nde on tigi ƴettata pay kum makko kum o jibini kum o yangi e muɗum ha fuɗɗimanditade o ƴetta kon o halfinoya nokku goo tentini noon nokkeli goo hara tampere hino ɗuuɗi e majje na ñamete yoni na danka tan timmi haray ko muñal mawgal wawnata ɗum mawɗo kono noon yoɓe ƴettu misal e exemple e ñemtinol e o sonnajo ɗo id qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni kamɓe sonnaɓe ɓen kadi ɓe torano allahu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e zurriyaji maɓɓe ɗin yo allahu jaɓanɓe konko ɓe acciri ɓe ɗon e ne'irede needi diina needi gandal e alqur'an yoɓe hebbinor du'anagol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen en yii o sonnajo ɗo ko honno o torori yo allahu jaɓanmo koko o fodiɗo e koko anniyi ɗo eno o du'aronoyta on geɗaljo mo o jibinoyta on tuma allahu daali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما تما وضعتها لأجيب النوم قالت ربي أنجوم أن إني من دي وضعتها مجبني أودو أنثاكو ديون وغركو مسكنو مهبتا ودومي ميجينو ɗum wanno simi fodi wondema o wona e kurkantoɗo ma mi accanamo suudu maɗa ndun hara ko toon tun o wonata o wona e gollugol toon rewama wakkilano jiyaɓe maɗa ɓen e arayɓe toon fi rewugol ma ɓen kono joma an ko jiwo woni komi jibini inni wadatuha unsa allahu daali wallahu a'lamu bima wadaat wallahu ko kanko allahu a'lamu ɓuri andude bima wadaat konko o jibini ari e jangandego wallahu a'lamu bima wada'tu ko kanko allahu ɓuri andude konko mi jibini haray noon en so'ay eno o somnajo ɗo wi'iri ɗo ni qalat rabbi inni wada'tuha unsa en so'ay wondema ɗum ɗon woodi ko battini e makko nde tawno himo yelino heɓugol gorko kono allahu addanimo jiwo ɗum ɗon battini e makko ha o ƴetti muradu makko ndun o jonniti allahu o du'ani o jiwo mo heɓi ɗo awa ko allahu suɓanto aaden on himo faale heɓude gorko allahu jonnamo jiwo himo faale jiwo allahu jonnamo gorko kono ko ɓuri himmude kon ko yo allahu jaɓu on bo boɗon o waɗa barke e makko qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha e hino noon wa laysa wonali laataaki adh-dhakaru gorko kal-untha wono deyum ɓiɗɗo gorko nanda e ɓiɗɗo suddiɗo wa inni sammaytuha maryam wa inni no min dey sammaytuha mi innimo maryama maryam ɓe inna ko maryama firti e haala maɓɓe ko khadimatu rabbi kurkantoɗo jomirawo on gollanayɗo allahu ɓey tun e hino ko gorko o miijino o accay on tigi wonana allahu e golle fi dewal allahu e suudu allahu ndun o inni o jiwoɗo kadi maryam ɓe inni ko ɗum firti e haala maɓɓe ko on kurkantoɗo allahu jooma muɗum wa inni no min u'iduha miɗo moolinamo miɗo toroma yo a dandumo u'iduha miɗo mooliniramo bika an miɗo toroma an yo a moolumo yo a dandumo wa zurriyataha kanko e geɗal ɓiɓe makko kanko e geɗal makko min alcheytani imorde cheytani arrajimi raɗaɗo on huɗaɗo on en yii haqqille o suddiɗo ɗo e faamu makko e moƴƴuki makko o hannali du'a'u on e jiwo makko on e ɓiɗɗo makko on bal o feƴƴintin du'a'u on ha e geɗal on boobo mo heɓi ɗon wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min alcheytani arrajim awa aden on du'a'u makko on yo o yañño yo o hunno wata o faalin du'a'u on wata o torotun yo allahu arsikumo ɓiɗɗo o fanka ɗon bal yo allahu arsikumo ɓiɗɗo waɗa barke e makko no ɓangirtani yeeso seeɗa ka du'a'u annabi zakariya alayhi salatu wassalam qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan awa on tigi wata o faalin du'a'u makko on yo o yañño sabu noon si o torike ko faadi imo wawi heɓude konko o tori ɗon on tuma haaɗa ɗon o minsitiroya konko o heɓi ɗon o torinoke yo allahu arsikumo sonnajo o haaɗi ɗon allahu addanamo sonnajo hargayɗo mo tampinayɗo mo yangayɗo mo mo ninsitirta ma ɗum o toro yo allahu arsikumo mo dibbo allahu arsikamo mo dibbo kono ɗum tedditiramo haɗa yi on tigi toro sownowo ko moƴƴi yo allahu arsikumo hunde kaari o moƴƴina o waɗa barke e muɗum wano noon kadi ka jawle e muradi ɗin fof kala ko on tigi toroto
yo ɓeydi torɗon yo allahu moƴƴinanmo waɗanamo barke. O wi'i wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min alcheytani irrajim. allahu noon ko daali ɗon wa laysa aldakaru kal untha, ɗum ɗo koko ɓangi koko laaɓi gorum wa aawa deyum. si en taskike ma en ndaari ka tagudi maɓɓe wona ɓe gootum, gorko e suddiiɗo wona ɓe tagudi wootiri, golleeji maɓɓe wona gootum, ko ɓe waawi kon wona gootum, hay miijooji maɓɓe ɗin hino serta. si en ndaari e koye jiiwoye meeɗen en taway yurmeende kokoye mari kon e kokoye jootanta mawɓe makkoye hino ɓuri ko kay koye goroy koye jootata kon. sabu noon miijooji maɓɓe ɗin e haqqillaaji maɓɓe ɗin hiɗi seedi mo kala eno allahu tagiri ɗon. si en njii e zamanu hannde yimɓe majjuɓe hino nodda fii fonnugol hakkunde gorko e suddiiɗo, en taway ɗum ɗon ko majjere moolanaande ko anngal haqqilno. kamɓe tigi ɓe renti na tagudi wootiri. hay si tawi en ari ka sport ji ɗi ɓe waɗata ka entraînement ji e ka compétition ji, si ɓe fowlotirde e dogudu, worɓe ɓen ko feere rewɓe ɓen ko feere, fii hon ɗum hiɓe anndinaaɓe gootum. si ɓe ari e nooneeji goo e ɗin fijirɗi ka balonje e goɗɗi wonde kala ɗum haanana sonnaajo, wono on tigi warrata noon fewndo ɗo hakkunde yimɓe e worɓe hara himo ɓoori mo ɓorti haalaaji wona e dogugol ma ɗum ɓorno ko ɓorni wo, si tawi innete ko ɓorniɗo wona e waɗugol piiji tawayɗi na labaaɗi fes na labanaaɗi neɗɗo itti noon e sikke suddiiɗo. haray hiɓe renti wona ɓe gootum, ɓe nannda ɓe fotata kadi kelɗude, hiɓe anndi mo kala e maɓɓe hino woodi ko hertinirana, kono ɓe inna o woye ko ɓe tum ɓe fota. rewɓe ɓen koɓe yaltu kamɓe kadi ɓe golloya wano worɓe ɓen gollirta noon. fii hon ɗum wona ɗo anndugol wondema heɓe fota o woye, kono ko fii heɓugol laawol faade e rewɓe ɓen, fii no ɓe yottora e maɓɓe haa ɓe waawa hontude tuyooji maɓɓe e maɓɓe. hare ko ɗum tun na ɗo wondema ɓe annda wondema heɓe serti, ɓe anndi ɓe serti, ɓe anndi ko suddiiɗo sowoto wona gorko ɓiɗɗo teriiɗo. e piiji goo ɓannguɗi ko suuɗanaaki hay e gooto. awa wata en ɓeyni toksugu ɗin haalaaji haa ƴetten golleeji worɓe ronden sonnaaɓe ɓen. l'islamu ɓanginanii en ko ɓe halfinaa kon, o ɓanginanii en kadi ko worɓe ɓen halfinaa kon. mo kala awa yo hittin e ko halfinaa kon o timmina. nafoore huuɓay e leydi ndin, nafoore wonanay fof si tawi en teddinirii noon. hon ɗum ɓuri kaanude nde goɗɗo yi'ata deyum hino haɓɓiti haa ñiiri, hino dari hakkunde laawi, hino jogii sifle hon, hino wona e siflugol, nanga e bugagol juuɗe muɗum ɗo e to no sappo o tooje, yahaɗa sonkida e soferjo. ɗum koko labana suddiiɗo noon, ko hombo yelanii ɗum suddiiɗo muɗum, hombo yeli yo sonnaajo muɗum daronno hakkunde laawi, hara hino yuɓɓindira laawi e otooje e ka rewete darna ɓeeɗo inna ɓeeɗo e feƴƴu, yaha to haɗida e ɓeeɗa seeɗa daro ƴamtaɗa permis ko etata noon. hombo yelanii ɗum sonnaajo muɗum, ma ɗum hombo yelanto ɗum jiwo muɗum. yo allahu dandu en danda jiwɓe meɗen ɓen e sonnaaɓe meɗen ɓen suguɗin alhaaliiji. haɗa hino kaani moƴƴa noon ko ɓe faala wo ko yaltingol sonnaaɓe ɓen gaa e ko ɓe halfinaa kon. hara ɓiɓɓe ɓen ne ataake, ɓiɓɓe ɓen kaka yaasiiji accitete. si tawi ɓe hawrondiri e goɗɗum ko feewi ka lekkolji ma ka yaasiiji awa, kono needi ɗo haray alaaka cuuɗi. sonnaaji on si tawi o yaltida e moodi makko, ma ɗum wurin o yalta adi moodi makko, si moodi makko hewtiti tawatamo toon, ma ɗum ko woɓɓe goo halfinte fiiyo suudu ko ñaama, ma ɗum fiiyo moƴƴin ko ñaametee. haray ko honɗum e suudu noon, ko suudu dewgal noon, wona ɗon ɗum suudu ɗon sharia yamiri en, wona ɗum ɗon bindi ɗi ñinnani en. ɗum waɗi e leyɗe ka ɗum ɗo woni ko restaurant ji tun fayda yimɓe ɓe ñaamata, mo kala heno doga tun ɓe waɗi restaurant hoye nokkeeli fof, sabu noon defoowo ala,
rewɓe ɓen ala ka cuuɗi faɓe ɓen ala ko dankoɗon on tuma noon woɓɓe wona e wulli to yagol ɓiɓɓe muɗum hino ooñi ɓiɓɓe muɗum hino murti ɓiɓɓe muɗum hino yaltirini ko hatta ɓe yalta tere ɓe ne ano awa wattano yila moƴƴa e ɗi alhaaliji annden sownowo ko honɗum gorko on aynina ko honɗum suddiɗo on renina mo kala waɗa ko hani wadde kon allahu daaliɗo wa laysa dakaru kal unsa awa gorko e suddiɗo wonaɓe gootum mo inni fonnay hakkunde maɓɓe haray dey o tooñi suddiɓe ɓen sabu noon wonaɓe gootum fes allahu daali fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alayha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashau bigayri hisab taskeɗo alqur'ana noni qissorde noon o jantanaki en ɗo wondema awa ɓay oɗo sowike ka lewru aranuru ka ɗiɗaɓuru on tuma warrini wattirini ko jibinta ko nimani ɓay oɗo jibinama woni ɗon hitande ma lewru ma ɗum ɗon on fof jantaka ɗon o ndaaru no ɓuriri labirede qissaji ɗin ko ɓuri himmude kon ko hatun jimɗen e muɗum kon o addani en fataqabbalaha jaɓi mo woni allahu jaɓi sonnajo on woni maryam noon nder ɓen noon ko kanko tun inde muɗum janta ka alqur'ana e sonnaɓe ɓen nde inde ɗo tun woni inde sonnajo ka alqur'an wono woniri noon zaydu ibnu haritha ko kanko tun inde muɗum janta ka alqur'an e sahabaɓe ridwanullahi alayhim wonde kala sahabaɓe hiɓe ɗuɗuno si en daari noon zayd en taway ko o rimɗinanoɗo ko kanko ɓe bakayno e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inna zayd ibnu muhammad ha allahu bonniti konko ɓe nodditoreno ɗon zaydu ko o jiyaɗo wonno o rimɗina kono ko kanko tun e sahabaɓe ɓen inde muɗum janta ka alqur'an nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe yiɗunomo moƴƴa ɓe yiɗuno kadi ɓiɗɗo makko on usama ɗum waɗi so tawi ɓe inna usama o hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam si en daari ɗum ɗon ko woɓɓe bakata e l'islam ina rasisti yaagal maɗu l'islamu hino ƴetti ɓeeɗo acci ɓeeɗa waɗi ɗum ɗo en taway ɗum fof ko haalaji tun sona ɗum zeydo jiyaɗo wonnoɗo jiyaɗo kanko inde makko jantamaka alqur'an falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha kanko tun inde muɗum nden janta ɗon si en taskike kadi fewde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam natuno ka suudu kaaba ko ɓe uddituno makka ko hombo ɓe naatiduno ko usama ɓiɗɗo zeydo o ɗo kanko e hombo bilal ibnu rabah hiɗen andi en fof ko hombo woni bilal on jiyaɗo lettanoɗo ha aboubacry soodimo rimɗini mo o woni ɓattiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noddinanaynoɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam awa l'islamu ndaara oɗo ko ni o wayi tidiren ka mbaadi maɗum ko ɗum ɗo woni iwdi oɗo l'islamu ndaara ɗum fof inna akramakum inda allahi atqakum haray wata hay e gooto wonu ɓe ɗayni tagol maɗum o ndaara ko ayɓe wowlata e ko ɓe fefindoto ha o sikkito goɗɗum e sharia makko ma o wona e yiwugol goɗɗum e ko sunnaniraɗo sallllahu alayhi wa sallam tabintini harale ko majjere makko tun hewtino awa e hino ɗo maryam kanko woni sonnajo mo inde muɗum jantaka alqur'ana on allahu daali fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fataqabbalaha jaɓimo rabbuha jooma makko biqabulin jaɓugol hasanin labangol sonnajo imran on ko o miijino ko gorko o heɓayno ɓay noon o heɓi suddiɗo o heɓi jiwo ɗum ɗon waɗi wasi tawi ɗoyti ko o tambinino kon e ko o faalano kon kono allahu hunnanimo ahdi makko ndin jaɓanimo on suddiɗo ɗon yo o wonu rewayɗo allahu hilnotoɗo fi dewe makko tun e fi kurkanagol allahu jaɓimo wonde kala hari ko worɓe ɓen andirano ɗin golleji kono allahu jaɓi o suddiɗo ɗo yo o wonu laaɓanɗo
dewal allahu e kurkanagol suudu allahu ngon fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha o fuɗɗinimo nabatan hasanan fungo labango maɗum fuɗɗitiri labandi woni o fuɗɗinirimo no labira o ne'irimo o eltirimo no labira no moƴƴiri wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya wa kaffalaha o ne'inimo zakariya annabi zakariya woni ko annabi zakariya ne'uno maryam alayhi salatu wassalam wa ala zakariya aydan assalatu wassalam ko honno noon zakariya hendornomo ha ne'imo allahu ɓangino yey ɗon ko sakkitode ayeje ɗe jangunoɗen ka fuɗɗode ɗo allahu taali kullama dakhala alayha zakariya almihraba awa woodi pihoye ɓuri yawtukoye ha allahu lintani en ɗo wondema zakariya nde o naati e dow maryama wo ka mihrabu woɓɓe inna ka huɓeere ka maryamu rewayno allahu ɗon kullama dakhala alayha kullama tuma kala dakhala naati alayha e makko e dow makko zakariya annabi zakariya almihraba ka huɓeere maka gangunal maka o rewayno allahu ɗon wajada o tawa indaha ka makko ton kanko maryama risqan arsike o tawa ton ñaamete ko allahu addani maryama honno ɗum ɗo woniri na hay e gooto e worɓe ɓe suusata yahude ton hay e gooto ɓattata ko maryam ko laaɓuɗo laɓɓinaɗo na goɗɗo goo kadi addantomo ɗon goɗɗum ko zakariya kippi fi makko kanko andi fi makko comme si o ari o tawa ton arsike o tawa ton nemaji walan ɗo qala o wi'i ya maryamu ko an yo maryam anna laki hada anna ko honno laki woodiranma honno heɓirɗa haada ɗum ɗo si en taftike kadi ngol kolngol ɗo en ande wondema hino hanani waliyu e kala halfinaɗo goɗɗo si o yi'i pihum ɗum woowa e on tigi ma ɗum ka on tigi e o lando ko honno ɗum ɗo heɓori ma ko honno ɗum ɗo woniri sabu noon ɗo o tefi o landike ko honno ɗum ɗo woniri ko honto ittuɗa ɗum ɗo ko honno heɓirɗa ɗum ɗo anna laki hada maryamu wi'i qalat o wi'i huwa kañum dey min indillahi ko immorteke allahu inna allaha no kanko allahu yarzuqu o arsikay man yasha'u ummo o faala bi gayri hisabin ko alda e hasbore o arsikay mo o faalawo ko o faalawo hara o lintantamo o ɗaɓɓirtamo hay e hunde waɗanaymo tun ko alda e hasbore inna allaha yarzuqu man yasha'u bi gayri hisab ko yo en andu ko honɗungol konngol ɗo firti inna allaha yarzuqu man yasha'u bi gayri hisab woɓɓe hara hiɓe inna sonnaɓe maɓɓe wanayoɓe jiido wanayoɓe sowo fi hon ɗum haɗa zamanu on hannde newgol tabi ɓen hino satti wona sonnaji on fawtoto ɗum ɗo ma ɗum ɗa haɗa kamɓe ɓe yondinora e gooto tum ma ɗiɗo honɗum e ɗayre noon kamɓe mawɓe maɓɓe kono wawno honto ɓe ƴetti ɗin haqqillaji ɗi miijoji na dow ka julɓe ɓen wona dow kadi ka mawɓe maɓɓe pullo fuuta wona e wi'ugol ɗum kanko ɓiɓɓe ɗiɗo to yonimo maɗum sonnaji makko wona yo o sowo honɗum e haqqille noon wallahu dandu en junnitanede haqqillaji ɗin allahu daari ɗo inna allaha yarzuqu man yasha'u bi gayri hisab aw wata hay e gooto maako fi arsike makko ko kanko jogii arsike hoore makko taho sakko maapano tay kum makko allahu jogii arsikeji ɗin fof nahnu narzuqukum wa iyahum ko minen arsikata on ko minen arsikata ɓe nahnu narzuquhum wa iyakum ko minen arsikata ɓe minen arsikata on kanko allahu jogii arsike ɗon fof awa sen anditi kadi oya aya ka suratu taha to wa'mur ahlaka bisolati wastabir alayha la nas'aluka risqa an ko ɗaɓɓiraɗa wo ko yo a ñinnu julde ko yo a feewu tabita e peewal yanira ɗum ɓe nguure maɗa allahu ɗaɓɓirama arsike hay e hunde o fawama hay e hunde ko honɗum jowaniɗa hoorema si tawi ko yangi addata arsike no woodi ɓurɓe ma yangade ko honɗum wonɗa e wadde ha ko tawata ko ɗum ɗo wonma jonude arsike na hay e hunde ko allahu tun e ɓural makko wonma hewtinde ko wonma hewtinde kon ino woodi noon sababuji ka o rewni ɗum tigi kono ɗin sababuji ɗon siɗi ala allah no hoddiranma hunde kaari a hendoto nde on tigi o fusa hayre fetere o yiya toon kullum kon yaltodir ɗon kun kullum ko hombo woni kon hewtina nde arsike makko e nder fetere fusande kullo yaltodir ton maɗum o jasaka leydi
o jasa haa e nokku o yiya toon kulloy koye yalta ko honto arsike makko woni iwrude aɗa ko taskagol inna allaha yarzuqu man yashau bi gayri hisab tahi e gooto maapor arsike tahi e gooto sunor arsike yeru ko allahu jonnimo o yo o yettir ɗum allahu o jarnira ɗum allahu o gollitira ɗum ko allahu yiɗi yarli kono si on tigi woni dullowo allahu no arsikimo cellal no arsikimo mbawdi no arsikimo haqqil wolande ino marsude fewdo ɗo no satti saare nde no satti saare nde no satti awa sa rentaki a lutta e sattende on tigi yo anditu nemaji ɗin ko ɓayi himo wonde e cellal makko simo innode saare no satti ɓayi himo wonde e ɗengal makko waɗi so tawi mo wolde ɗum ɓayi hakkille makko no tabiti waɗi so tawi o wowli ɗum si goɗɗum e muɗum ƴettanoma on tuma wande si tawi saare nden hino satti yo yahi e ɗi laptaneji o yiya noneji yimɓe nawnuɓe ko woni e muɗum on tuma o anday ko honɗum woni gurdam awa wata e goto yejjitu nemaji ko wondi kon o wona e pooɗanagol jawkoye aduna ha o yejjita ko farli e dow makko kon ma ɗum o yana e ko lundi bindi makko ɗin inna kanko yiɗa jiidade boyi arsike on ɓiɓɓe ɓen dépense ko waytatano ko kanko halfina ɗum si allahu jarribori on tigi joni nawnare o waalike ko hombo addantamo arsike si tawi ko kanko addata arsike yo arsiku ɗon hoore makko maɗum si tawi ko kanko jogii fii makko wata o nawnu maɗum yo ndikkin hoore makko kisan on ɗum o wawani hoore makko sakko o wawana ɗum ɓiɓɓe makko ko l'islamu o yamiri en kon ko newnani en kon ko o reɓɓini en kon wakkiloɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama reɓɓini en e jiidagol e resugol e jiidagol tazawwajul waludal walud fa inni mukasirum bikum l umam yo on tigi anndu ɗum ɗon o hoolo ɗum o annda on ndema o fawtaki he e gooto ko honɗum no ɓuri fotude on tigi nde o fuɗɗi towude e duuɓi heɓoyi 50 ma ɗum 50 ko fayi o yi dongal fayɓe e sukaaɓe harɓe fof ko ɓiɓɓe makko fof ko rewoɓe allahu ko feewuɓe ko gaynayɓe haaji honno ɓuri ɗum fotude e cuɗaari aduna hara noon o innayɗoɗa kañum ko ɓiɓɓe ɗiɗo tato wonno wurin o yaha ha o nawɗen si allahu ƴettiti goɗɗo e ɓen fayɓe ɗon ma ɗum ɓen tigi ronki gaynude haaju o wona ɗon mawɗo yurmuɗo o wawana hoore makko kaw yahi o ko kanko tun ko faala wadde o taw ala ballo ala ko wallitomo aɗayi wata goɗɗo ɗaytu wata goɗɗo wonu welsi ndiɗo ha o jokka miijoji e haalaji ko ayɓe diina wowlata o waɗa ɗum e hakkille makko o wona noon kadi e toñugol sonnajo makko on saabu noon gorko ala haqqe nde o haɗata sonnajo makko on jiidagol na kanko gorko on sowoto si tawi sonnajo on himo faala jiidade ko honɗum o haɗirtamo e haqqe hombo e gonga hombo hare noon sonna ɓen kadi e gon sengo ɗon hiɓe newnana wullitagol ka mawɓe maɓɓe ma ɗum kala kaɓe wawata hettirde haqqe maɓɓe on saabu gorko wona won ndema ko bebediru o jogii ko faala o watta kono o faalirawo mo kala e maɓɓe no woodi haqqe ko renina e ko aynina ko yo on tigi jonnitu mo o wondi on haqqeji makko ɗin haaɗi timma kono min mi yiɗa jiidi si tawi a sowike toon ko ɗum ɗo wona e kambangol mo maɗo wola haalaji kanuɗe on ɗum e gorko noon sugu on ɗon si tawi jama on humpitanike mo ɗum wata he e gooto hokkitumo ɓeyngu sabu noon o wawata jogade ɓeyngu o anda haqqe ɓeyngu o anda ko honno suddiɗo dankorte awa wattane yila fota wata en ɓeytu wata en wono mbulawuɓe haka tawata ko ayɓe meɗen jokketen e miijoji ko ɓen ɗon miijoto maɗum ko ɓe wowlata ko ɗum tewtoto ɓen inna allaha yarzuqu man yashau bi gayri hisab الله دالي هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك وضم دعا دعي زكريا أطري ربه جوم مكة قال أوئي رب أن جوم أن هب لي أكن من لدنك إمردك ماذا ذرية جدل طيبة لا بد إنك نؤندي سميعك أننو الدعاء دعاء ɗum ɗo ko du'agol toro allahu ne ɓay maryama andintinimo wi'imo huwa min indillah ko immorde ka allah o arsike ɗi nemaji ɗi yiruɗani ɗi o anditi allahu de naam yarzuqu man yashau bi gayri hisab imo waadi ko woni won hay e hunde ko o ronki ala kanko zakariya o nawyi
suddiɗo makko on ko o ndemajo ma ndimajo ma ɗum dimaru no woɓɓe wirta noon suddiɗo on wona o jiidotoɗo fewdori noon e nayewu maɓɓe ɓe fof kono inna allaha yarzuku man yashau bi gayri hisab allahu woni asikude oɗo huwa min indillah hay goto alamo e addande huwa min indillah ko immordeke allahu hatta mi fewta allahu mi toromo yo arsika min kadi gueɗal komi faala ha awa yomi toro allahu hunalika ko ɗon daa zakariya rabbahu non zakariya tori o noddi jooma makko o wi'i rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba an jooma an okkan dhurriya e geɗal moƴƴo tayyibatan geɗal moƴƴo waɗi barke laaɓu ɗum innaka samiu du'a hare noon ɗum ɗo kadi no andina en wondema du'a wona ko mijjitete tun koko wolirte ɗengal ngal sabu noon siko yiɗugol noon ɓiɗɗo zakariya himo wondi e ngol giggol ɗon himo faala jiidare mo faala heɓude ɓiɓɓe ɗum waɗi so tawi o resi himo woni ɗon ɗi duuɓi ɗon fof mo faala ɓiɓɓe kono du'a on ko ɓaawo ɗum ari haɗa konko wonno e ɓernde makko fof allahu innaali ɗum ɗon du'a ko ɗo woni ko allahu inni du'a ka o wowliri konngol ngol ɗo e ɗengal ngal ɗo hunalika daa zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu du'a awa on tigi yo hebbinor e du'a wata o aamu du'ade o inna kanko mijjitoto toon si allahu arsikima ɗengal ino woodi woɓɓe faaleteɓe wowlude ɓe wawata foti konon ɓe tagira ko mbogoɓe ma ɗum hara ko nawnare jogiiɓe ɗengal ngal ma ɗum hara ɓe wawata laɓɓinde han si allahu arsikima ɗengal ngal jantoramo ko nema molanaɗo ɗi goɗɗo allahu arsikamo ɗengal ngal o wawirta jantorde allahu sono o hara o woye kanko mo wakkili jooɗade ndaara télé ndaara filmuji e série ji leereji hara mo jooɗi ɗon ɗengal ngal dicrullahi ala yaltude men ka du'a o ala yaltude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe andini e wondema goɗɗo si o hoori du'a makko heno jaago tentini noon nde himo hunto hara on tigi ha jaaka no gasa o rin fewndo o huntoto hara moɓɓini télé makko mo ndaara toon série hoy e théâtre hoy e pese hoy ko yimɓe faasiqiɓe woni e feƴƴinde e muɗum on tigi hilnora ɗum ɗon ga e rewugol allahu e ga e toranagol hoore muɗum du'a noon hoore muɗum e hina noon dewal ngal haray ɗengal ko nema mawɗo on tigi yo anndu on nema ɗon o hebbinore e jantagol allahu si en ruttike ka askar ji no woodi askar ji buy ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makanta en mo wi'i ɗum ɗo o heɓa baraji hunde kaari ma ɗum mo jangi ɗum ɗo o tutante lekki ka aljanna mo jangiri ɗum ɗo ni koni si tawi on tigi hino museede o jangi hunde ka haray ko honto ɗum ɗon on fof woni ade o yo o jangi ɗum si tawi o andita haye hunde muɗum ma fewnditaki ka o waɗa dicru alqur'ana hino ɗon on tigi nde o jangi alqur'ana o ko baraji e moƴƴere haray wata on tigi wonu welsidiɗo kadi ha feƴƴita o alqur'an ko jippinana ɗen ɗi adkar ji ɗi janna ɗen wata on tigi aamu ha o ronka jantade jooma makko si o heeɓi haaju wata o yejjitu torade jooma makko wurin du'a on yo hebbino ɗum sowno o wata o accu ha o maako si tawi o toro on tigi gila ka woni pay kon imo andi o siwata ho tiggude kono yo toro allahu yo allahu arsikoyemo suddiɗo moƴƴo suddiɗo wawɗo ni e sifaji moƴƴi arsikaɓe kadi zurriya ko wayi ni e barke e moƴƴugol on tigi mo du'ade ɗum gila law si hewtoyi damal ngal o wowino ngal konkude allahu jaabinanaymo o heɓa ko wonno e du'ade kon ko faalano kon o heɓa ɗum kono on tigi koye wono ha maafo si fuɗɗonde ya allahu ɗum ɗo honto wonnoɗa on tigi taarraf ala llahi fi rraha yarifka fi shidda on tigi yo andidu allahu fewndo newende woduno si tawi o maaporama donc ko konngol ngol allahu woowi nanirdemo o duwoto tun allahu ditanamo dane ɗen kono on tigi wowa du'ade ari tun konkinde wotere si allahu jabanike mo ɗon de koye ɓural immorde allahu kono noon na wondema himo handi ewditanede kisan
walillahi lmathalu l ala si tawi goɗɗo wowi arde e nokku konka ma ɗum juuro yimɓe ɓe wowodiri on ɗon so heɓi toon haaju haray hino newanimo nde haaju makko on huntete kono goɗɗo tawa himo taƴi ɓe o wondiren ɓe yiidata hay o haajaka e maɓɓe o noddata naati juuragol ɓe o heɓoya haaju o ara o daro yeeso maɓɓe wallitenan hunde kaari si ɓe wallitike mo ko sabu laaɓugol ɓerɗe maɓɓe ɗum e moƴƴugol maɓɓe ɗum ɗon noon si tawi ko hakkunde meɗen enen jiyaɓe ɓen e tagaɓe ɓen walillahi lmathalu l ala adem on kadi yo o wowtin hoore makko toragol allahu gila ka o wondi e newende ɗon wata o accu ha o maakore ma ha o jarribe o inna joni mo fewtude allahu on tigi yo o janngu du'aji ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janngayno so noon eɓe janni en du'aji teliren ka cellal ɓe janni en du'aji teliren ka peewal ɓe janni en du'aji teliren ka arsike e noneji ko on tigi reynirta hoore makko bisnillah hara cheytane ɓadatako mo lorra heɓatamo bisnillah ɓe janni en ɗum buy yo on tigi andi ɗum o gollitira sono wo sono haɗa motoro allahu o hebbinora kadi ko janngata alqur'an sugu on ɗon ñande maati o o taway newende nden hinde ɓatti alfaraju e uddital ngal koko fewniti awa ɓowtinen ɓenɓe meɗen ɓen jantagol allahu e torogol allahu wata on tigi habbo ha heɓa haaju inna heno torade heno du'ade hunalika da'a zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a fanadathu noddimo almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi lmihrabi anna allaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin min allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin fanadathu noddimo almalaikatu malaika ɓen o tori allahu yo allahu arsikumo ɓiɗɗo moƴƴo malaika ɓen noddimo yettini ko allahu wahini maɓɓe kon yoɓe hewtinmo kanko annabi zakariya sin yihi seeɗa ka suratu mariam ka fuɗɗode maggol en ande toon yoga e ko annabi zakariya ɗo orayno kon tuma o wi'uno id nada rabbahu nida'an khafiya yankinare nodiri jom makko ɗoy id nada rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا دعاجي وندد يمكنار وسفي الحال مكو أم الله هنا ياندن لوي منوي هورندن كبينو بوري واشتعل الرأس شيبا no jeeya ko ɓe jonnata kon ko nite usulul fiqhi e konko ɓe innata almajaz ko innete al isti'alu ka haqiqa ko huɓɓugol yiite nge huɓɓa ɗo noon ɓay tun hoore nde rawni noon nde fof puri o addiri ɗon o hoore nden fof huɓɓino puri ɗon nde fof nde rawnino haray ɗum ɗo no jeeya e nite ko ɓe innata kon almajazu fil qur'an kala mo koɓɓe ɓe mari noon haala juutuka e muɗum kono ko selli kon ko hino ko alqur'an seede e muɗum o aya ɗo foti woɓɓe ɓen innitiri ɗum ɗon ko haqiqa ma ɓe jami ɗum goɗɗum go kono e hino wona isti'al annar ko andira kon tigi woni ko gollitira ɗo kono ko puri ɗin jamma ɗo wondema ɗi huɓɓi hoore nden huɓɓiri puri hay hoore nden fof rawni sifi alhaali makko on e hino kadi sonnajo makko on o inni ko o dimaro wona o jibinowo wona o heɓowo kono noon o fewti allahu fa habli min ladunka waliya arsikam okkan immorde e maɗa waliyu geɗal komi wallidira ko wallitolan ko rewama mo yiɗuɗa ko ronan ni min e ɓeygure yaqub waɗamo kadi mo welaɗa wa jaalhu rabbi radiya wonoɗen wiide kon durriyatan tayiba ɗo kadi wa jaalhu rabbi radiya yon tigui du'ano ɓiɓɓe muɗum ɓen sonowo taw tigui toro tun sonowo yo heɓu tun yo heɓu tun yo toro yo moƴƴu yo waɗu barke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe du'anino anas ɓe maki allahumma akthir malahu wa walada wa barik lahu fima atayta ɗuɗɗin jawdi makko ndin e ɓiɓɓe makko ɓen waɗa kadi barke e ko kuɗano kon haray aden on wata o yejjitu du'ade barke sownowo kala ko o faala siko otowal o faala yo toro ha timma yo du'o ha timma yo allahu arsikumo otowal moƴƴal
o renamo dandamo masiboji dandamo fitnaji dandamo ɗum ɗo e ɗum ɗo yo toro ha timma ñande o heeɓi o himo ande alhamdulillah du'aji makko ɗin ɗo ɗi fof ɗi jaabude haramo hooli ɗum haademo wata o welsido wata o raɓɓindino ga e du'agol ngol o yettina du'a makko on malaika ɓe noddi Zakariya woɓɓe noon wi'ay wondema hakkunde du'a makko on e nootagol mo woni ko malaika ɓen nototomo makko ɓe yettinta no longal o waɗi duuɓi 50 woɓɓe no wi'a ɗum wallahu alam allahu o jantanaki en ɗin détail ji ɗum fof o fensitanaali en e ɗum ɗon o andini en tu wondema o jaabinannomo dow du'a o on malaika ɓen noddimo fa nadathu lmalaikatu wa huwa qa'imun tawi himo dari yusolli himo juula fil mihrabi ka gangunal nokku kaw juulata ɗon malaika ɓen noddimo weltinirimo ɓiɗɗo e geɗal awa ha den on si tawi himo duumi e rewugol allahu yo tambino sowno o welo welo e weltare oɗo welo welo ngon e weltinegol ngol kaka juulugol ɗon tawimo nokku ka woni rewde allahu ɗon anna allaha no allahu yubashiruka himo weltinirama bi yahya allahu suɓanimo hay inde on ɓiɗɗo ɗon yahya ko yahya noon firti ko himo wuura ma ɗum wuuri no woniri noon e haala meɗen nen kaarijo o wuuri o innete woni yahya yubashiruka bi yahya musaddiqan ko o gonginɗo bi kalimatin konngol min allahi immorde ka allahu jomiraɓe gande tafsir ɓen ɓe firtiri ɗum ɗon annabi isa alayhi salatu wassalam saabu noon ko kamɓe ɗiɗo wonno zamanu ɓe inna hakkude maɓɓe ka sowegol ko seeɗa wonno woɓɓe inna yahya mo heccirno annabi isa duuɓi 3 woɓɓe inna lebbi 6 e ko nantata e muɗum kono ko kamɓe dow wonno zamanu on anna allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allahi wa sayyidan hara on geɗal jomomin wonma hokkude ɗon kadi ko o kohojo wa sayyidan wa hasuran ko o suriiɗo ko o reeniiɗo ma ko o suraaɗo ko honɗum faandaɗo woni ko jogitotoɗo hoore makko ga e rewɓe harale himo waawi yottade e maɓɓe kono hakken ko o waawi sattinade kon e jogaade hoore makko kon haray allahu hino wawnimo ɗum allahu mantirimo ɗum wa hasuran wa nabiyan o wona kadi annabajo min assalihin e moƴƴuɓe ɓen du'a o jaabiɗo waj'alhu rabbi radiya e hino dhurriyatan tayyiba e hino ko allahu dalika wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min assalihin du'aji ɗin jaabike on tigi so du'oto yo du'o ko timmi jawabu on kadi ara hara mo timmi allahu timminani ɗum ɗo annabi yahya alayhi salatu wassalam oɗa himo torade har ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo on haɗari ɗon ɗum bal allah waɗimo kadi annabijo ni'ma e dow ni'ma wa nabiyan min assalihin hade noon ko allahu daali ɗo kon wa hasuran ko o suriiɗo ko o reeniɗo na'am ɗum ɗo hino woduno e zamanu maɓɓe waɗi so tawi allahu sifori ɗum ɗo annabi yahya kono noon ko e shar'u man qablana koye shari'aji ɓen attinoɓe amma ka shari'a meɗen aden o newnantake jogitagol hoore makko ga e resugol harala e hino himo wawi resude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunna maɓɓe on ko resugol ɓe rerɗini en e muɗum kala wawɗo resugol yo o resu yon tigi ɗuɗɗin jiidi makko no laaɓiri no dagori ɓe rerɗini en e ɗum awa koko ari ɗo wa hasuran wata goɗɗo yi'u ɗum inna o ñembinay awa kanko kadi o jogitoto hoore makko ga e resugol hay si tawi himo wawi resude ɗum ɗon yiida e sharia meɗen yiida e sunna annabi meɗen sallllahu alayhi wa sallam koye sugu ɗum ɗo ɓe innata ka usulul fiqhi shar'u man qablana shar'un lana illa ma nasakahu shar'una ma ɗum illa ma lam yuqirrahu shar'una si tawi sharia yawtunoɓe woni hunde kaari sharia meɗen on ari rupti ɗum ɗon riwi ɗum ɗon en jogitatako konko yawtuno ɗon kono noon si sharia yawtunoɗo on sharia meɗen ari tabintini ñinnimo en gollitiraymo si tawi noon sharia meɗen on deƴƴi ga e konko alqur'ana filli ɗon ma konko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam filli ɗon e sharia je ñawoje yawtunoɓe haray ɗon ko ɓuri sellude kon e makolli karama koɓɓe wal ilmu inda allah ko wondema ko sharia wonanta en kadi mi temmuɗum hino jante ko gandal usulul fiqhi wonande yurnitoyiɗo towo allahu daali ɗo qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani alkibaru wa imraati aqir o toriki yo allah wasikomo gueɗel ay o weltinirama
allahu ko honno mi heɓirta ɗum are oyo so no ngaldini o moƴƴano kanko o woni nayeejo ɓanndu fof lo'iino mbawdi alaa han kadi suddiɗo makko wonaa jiidotoɗo o weltinire ɓiɗɗo o hutaaki ko allahu weltinirimo kon kanko wonno du'aade mo anndi kadi le allahu nanay du'a innaka samiu du'a allahu jaaboto ɓe weltinirimo jaabanagol mo du'a makko on kono hakken ko ɗum ɗo mawni e makko kon o landiti ko honno ɗum ɗo wonirta anna yakunu li gulamun anna ko honno yakunu woliranta li min wolirantanmi honno mi heɓirta gulamun pay kon wa qad balagani alkibaru wa qad hino goongi balagani yottike e an alkibaru manngu ngon mi nawyi ha e hinola hakken ko mi nawyi kon mi heɓay fewndo ɗo wamraati hino sonnaajo an on aaqirun ko o dimaro maɗum ko o ndimaajo si tawi mi manditike no mi firidana noon cheikh Souleymane kam sikku dow ko pularal ngal mutorine ko miñan an Mouhammad Sharifu firanninmi konnguɗi buyi komi woni e fillitade ɗo ka pular e so tawi miɗo anndi mana majji ka arabu kono goɗɗi ɗin ka pular aɗay ko de mi rutto e makko firananmi si tawi mi wawa yettinde ɗo goɗɗo jasahullahu hayran wamraati aqir e hino sonnajo makko wona jibinowo ko honno mi heɓirta ɓiɗɗo allahu daali qala kadalika ko wanonima allahu yafalu o warrata ma yacha ko fala o waɗe ko kanko haɗnoma jiidade wonoma o korde jiide gillala o koralima joni noon inni o korte ko fala o waɗe kadalika allahu yafalu ma yacha ko fala o waɗe on tuma o wi'i qala rabbi ij'al li aya an allahu waɗananma nde komi andira o nema ma ɗo komi ɓurtira deƴirde e o nema mo waɗandami ɗo hakken ko ɗum ɗo mawne makko kon mo faala joni heɓugol ko hunde ko ɓurtatamo tabintinande wondema o jiidoto aɗa noon e alhaali yo e ɓisaji boyi komi manditi e howodiraɓe e naɓidaɓe sugu ɗum ɗo ina woodi yimɓe tawa e leydi wona e duuɓi ɓe jiidaki ñande goo to allah wasi ka ɓe jiidi woɓɓe yango ha ronka kono ñande goo tun sunnaɓe maɓɓe sowo haɗa kadi ko kamɓe alhamdulillah allahu ino andinden ɗum ɗo fiitu ruɓɓitugol en faade e makko fi ɓurtu hoolademo kanko allahu anden no wawi ko woni o kadalika allahu yafalu ma yacha o landi allahu aya allahu daali qala ayatuka an la tukallima annasa 3 ayamin illa ramza wadkur rabbaka kathiran wasabbih bil'ashiyyi walibkar qala o wi'i ayatuka aya ma on mande an la tukallima konde a yewtidata annasa e yimɓe ɓen 3 ayamin balɗe 3 illa si wona ramzan joopagol maɗum joopandu ɓenna koni a ramzu ka haala arabu ko memmingol toni ɗin hara ko toni ɗin tun on tigi jooporto woɓɓe goo ko toni ɗin ɓe ndarata ɓe fama ko wona e wolede maɗum ko on tigi woni e wolde miɗo anndi mawɓe suddiɓe noppiɗin accino nande neeɓe gila koɓe onno jiwo ko meselal ɓe ƴettuno heɓe sottotira ɗum nowru tufori noon memode kam mematake noppiɗen uddi min komi anndiri tawi ɓe nawyi kono siɗo yewtude on sikka ɓe nande kon ɗo wolde kon fof aɗa ɓe ndaara e on tigi noon tigi woni wolide aɗa foɓɓe en ndi ko woli woɓe jaago on yewtay e hinole ha yonde ɓe ala nandaare ko toni ɗin ko memminoto kon ko ɗon ɓe andata ɓe andi kon tigi woni e wolide aɗay allahu daari ɗo wondema annabi Zakariya kadi aya makko mande makko nden wondema o jiidoto konde o wawata yewtidude yimɓe ɓen si wona dey hara ko joopagol ɗum koni ɗin memmino ma ɗum o ɓaaƴa hay ko ɗum no tun wawirta humpodirde yimɓe ɓen qala ayatuka alla tukallima annasa 3 ayamin balɗe 3 haray ko noon o wawata yewtidude yimɓe ɓen illa ramzan si wona joopandu tun wadkur kono noon janto rabbaka jooma maɗa
kathiran ko ɗuuɗe janto allahu ko ɗuuɗe aden on sono o yo janto allahu o heɓi ko faala kon o heɓali ko faala kon yo hebbinor jantagol allahu sono o ala bi dicrillahi tatma'innul qulub jantotoɗo allahu ɓernde makko wuuray haray hinde henti ɓernde nden nde hecciɗay sono o ko moƴƴere yaltata e makko sabu noon wal baladu tayibu yahruju nabatuhu bi idni rabbi si on tino no faala e ɓernde muɗum wuuru yo hebbinor jantagol allahu e du'agol allahu e janngugol alquran kono si wona ɗum ɓernde nde nde yoore nde hokkiɗay tawa fayda ko moƴƴi yaltata e mayre ko miijagol tun miijoji kanari ma ɗon kambabuyeji ma setinangol ɓeeɗa e hasagol ɓeeɗa ɗum wonta e ɓernde nden sabu noon nde hilniraka ko heccinɗintelle kon waskur rabbaka kathiran wa sabbih subbin hina bil asiyi kiikiiɗe waɗittaari e bimbi o wawata yewtidude e yimɓe ɓen kono noon himo wawi jantade allah hakkunde makko e jooma makko ɗum ɗon o wowlay waskur rabbaka kathiran ɗum waɗi so tawi allahu yamirimo yo jantomo amma no yewtidugol e yimɓe ɗon o wawata so fuɗɗike wolde ton o tawi o wawata yewtidude e yimɓe kono kanko tum himo wawi jantade allahu yamirimo yo jantomo ko ɗuuɗi kiikiiɗe e bimbi fof hara himo subbin hina ɗum ɗo woni ko allahu yamirimo ɗo aya on noon himo mari toon ñaawo jego ko falte ɗen ɓanginde kono waktu on o hewtitike en reɗe wawi muñitorde ɗum ɗo hannde janngo inchallah fuɗɗitoɗen e o aya ɗo yeru ko allahu newini wo e ɓangingol ko yowndiri e makko ɓurten ɓanginde wallahu taala to gardien o woni landade fofo haɓe noddima salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah mannoto ɗo ɓurta ɗum ɗo to tagata ɗum ɗo sumaya sina fayni nani ɗum suuɗi to nene no laɓɓin ɗon ɗo seeɗa ɗum e nder goɗɗo no wawi salligade falde goɗɗum yawta si tawi goɗɗo ko faami ɗum haɗa ɗon no wawi tallude korka makko ɗon noon ɗon si tawde wono nomi calmino noon si on tigi farji ñaami kadi ngal ɗon tagata haɗa suuma e makko ngara ko on faala monanede seeɗa daara on tigi fardu to daara on tigi fardu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بلندتي فيكو وينو دنكم si tawi goɗɗo feƴƴintini ka salligi makko ka wiɓagol ma ka sorkinagol ha ndiyam ɗan feƴƴiti haray o tagi si tawi feƴƴiti ari ka reedu ma feƴƴi ka dande e hino noon ari ka hadith wondema goɗɗo si tawi o falji o ñamima o yari haray o nangitirtake yo tinnin korka makko kan ɓe wi haray ko honno ɗum ɗon hawtodiritto ko landal labangal landal seɓungal kadi ko sugu ɗum ɗo waɗi si tawi hino hani ha hino foti ha nde taaliba ɗen tigi tawete e darsuji ɗin sabu ɗum suguɗe lande ko taaliba ɗen ɓurta wawde suutude ɗe ɓe yaltina hay si tawi hiɓe andi wurin kono ɓe lando fiyo ɓangine moƴƴa kono si tawi on tigi wona anduɗo fi jande mo yiɗi noon moƴƴere mo yiɗi gandal mo yiɗi heɗitade naam o heɗitoto ko wawi hoccude wo o hocca kono piiji goo hino toon o wawata miijitade fi muɗum ha o landito aray on jarama e landal ngal ƴen tori yo waw ɓeydan en himme ɗen taalibaɓɓen kadi ɓurta wakkilade e tawegol darsuji gandal minnata de darsuji en sabu mi woodi karamokoɓe heccuɓe lan few ɓuɓɓe lan buy tawe ko kamɓe hana ɓurede ɓattede fi nakitoregol e muɗum landal ngal ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka hadithe wa baligh fi listinshaqi illa an takuna sa'ima yottin ma yortinka sorkinagol si wona hara hiɗa hoori ko ɗum ɗo innete mafhumul istithna en jantinoke ka darsu hanki almafahim ko wiyenta ko mafhumul mukhalafa hara ko janta kon hino sirti ka ñawore e ko jantaka kon nelaɗo sallallahu alih sallam maaki ɗon wa baligh fi listinshaqi kono ɓe inni illa an takuna sa'iman hara ɗum ɗo tindini on tigi hino sunnanamo hino yiɗanamo nde o yortinta nde himo salligo o wuyɓo ha timma simo sorkinade kadi hara o hannali ndiyan ɗan toon ta serakine ɗon na ɗum toon haray ko yo sorkino o siibo ndiyan ɗan ha ɗan hewta nder ɓurta lotorde koni nder kon kono si tawi mo hoori wata o waɗu ɗum haray yo hannu ka seraja tun karam ko ɓe wi ko honɗum waɗi si tawi ɓe haɗi ɗum ɗon illa an takuna soyman si tawi hara si wona hara hiɗa hoori mafhumul sitna illa si wona ɓe inni ko ɓay si on tigi yortiniri noon o yottiniri noon sorkinagol ngol ndiyan ɗan feƴƴiti haray o tagi si wona ɗum haray konngol ngol ala fayida ɓe inni awa si tawi on tigi sorkini ke ndiyan ɗan feƴƴiti tun dande nden haray o taƴingal ñallal ɗon koɓe makiɗa kon noon man akala aw shariba man nasiya fa akala aw shariba wa huwa sa'imun falyutimma sawmahu fa innama at'amahu llahu wa saqahu ko honɗum ɗum ɗon firti woni mo yejjiti ñaamima yari haray o timmin korka makko kan ko allahu ñamminimo ko allahu yarnimo woni korka makko kan hika selli o yoɓatangal ñallal ɗon e hino noon enen inni o fal juɗaɗa o yoɓay ko honɗum sendi ɓen ɗon ɗiɗon o waɗa o innatake fal juɗo tigi o hokka sorkinagol ko na fal juɗo mo andi o sorkino to woni joni noon o raɓɓinɗinike ha o ɓeyditi ka hanunoɗon hare o yoɓay o nangi torte ma o nangitirte raɓɓinɗinare makko nden yu'akhadhu bi tafriqihi o ala ɗon ganto kanko o innama wata waɗu o waɗi haray o nangitirte konko waɗi ɗon si o inni o yejjitu en innay ngol yejjitugol ɗon bindi ɗin innaali o yoɓata sabu muɗum hay ka ñaamugol yaraɗa si tawi on tigi o ñaamuno o yari hara o yejjitu e hino noon on hadise ɗon araadi en innay o yoɓay kono hadise on ari ittintini on ɗon sabu noon lasli on ko wondema al udru la yusqitu daman no andira noon ka tugalal al udru nganto la yusqitu fukkata al daman yoɓitugol goɗɗo fi himo mari nganto tindina awa si o waɗi goɗɗon o nangitirtake ma o yoɓata si himo e ihram hajju ma umra o fembike ma ɗum o yejjiti o yitti peɗa o nangitirte o waɗay fidiya o innata o yejjito awa kanko yoɓintake o watta fidiya o yoɓay
hare lasɓe on kadi ɗon mo ñaami ma yari haysi o yejjitu o yoɓay kono hadite on ari ittintinimo kanko inni an on miɗa yafanima a yoɓata hali timma somaho wonde kala malikiyankoɓe ko inne o yoɓay kono yewtere nden ka fiqu ɗon en ala e natude muɗum sakko majjitoro en ko wondeni muɗum kon awa oɗa kanko o duɗɗu ka lasli on sorkiniɗo feƴƴintini kaka lasli o darna ɓay tun ganto haɗata yoɓugol awa o yoɓay tawti ɗon kadi ko kanko wonno e sorkinade o welsidi ha o feƴƴintini amma oɗa kanko yejjitu fes wonɗo ñamude yara on kanko yejjitu o ñaami o yari haysi tawno oɗa kanko kadi en inni o yejjitoymo hoori o sorkini feƴƴiti ine kono kanko bindi ɗin ittintinalimo bindi ɗin ko oɗa ittintini e hino noon en eɓɓidirta oɗo e oɗa saabu noon oɗa ko newede nde allahu waɗanimo e konko inna yo timmin korka makko kan wala qiyasa fi ruhas aɗa en eɓɓata e makko goɗɗo goo aɗa ko ɗum waɗi oɗo si o yortini ka sorkinagol maɗum o wuyɓi ko feƴƴintini ndiyan ɗan o yoɓay on ti kadi si tawi himo fubbade noon o fubbike o fuɗɗike loƴade o yari ndiyan o yoɓay innataki o loƴi o tewaki o yoɓay hombonade mo ka nder ndiyan toon aɗa ko kanko woni sababu ko daƴinimo kon kanko woni sababu ko yari ndiyan ɗan kon na wondema o yejjito o naatu nder toon o ronki wawde jogitade hoore makko o loƴi o yari aɗa o yoɓa ñellal ngal aɗa ko wona noon ƴettitition ɗe ñawode ɗon ɗum ɗo noon miɗo tentina talibaɓe yoɓe himmir darsuji ɗi moƴƴa saabu wondeje on tigui faalete wurin ɓanginde masala yowdirɗo e gandal wono usulul fiqhi ma ɗum gande go seeɓude seeɗa kono o ndaara wonɓe ɗon ɓen tawa wonno ɓe ɗanoto si o fuɗɗike natude e ɗin détail ji ɗon acca ɗon o yaha e koɓe famata kon ma ɗum e koɓe andi kon si tawno noon talibaɓe hino ɗon on tigui o naata e ɗi masalaji o yañña ɓe hocca koɓe wawi hoccude wo e muɗum kamɓe kadi aray talibaɓe ɓurtu softude ɓatto karama koɓɓen keddiren ka darsuji ɓe nafitoraɓe ɓe nafiraɓe kadi hedditiɓe goo saabu noon lande goo ko kamɓe wawata ɓe yaltinde ha nafoore nde ɓurɗo sakade wallahu taala aleykum salam waktu yonide sinara ko raɓɓiɗe minute goto joni inchallah antimen faɗɗi janggo si allah waɗi